ebususem ene echiwadensem ya troso wo manga mu de bia da ensem asase item no epie beto abonte wo aso ti krapa na ya o ayem hihye se wo man ye kwanifa ye moralities are ye standing by your principles and your cultural values are ye holding up wo man no ya to ba ha te se ade obi amfa wo hwede obi aye de ope se ebususem o se ye chiwade o de ho jimi ano de ho ajimi na nkebe de na wo bete se eja ati se wo wari wo ba ni ma wo ni ba wari ase no ne ko be do wo ma te se emaiwa mienu otimi eni wo mo ekohia wo paso na o mienu nya afa yefuma ba ko timi wo na ba ko so de eda so ahye mefu a edi 6 months mitimi kan e krapo be sure paso wo bi we ni ma wo dwun se de ye paso ba sa na akoye the story of Madam Gladys Kumsin, a mother of 4, or what a Mariam you about 15 years, never so 13, and a young solo, and Mamma you as this woman, your woman extra. Now, watch that. Mariano will be a papa or woman, will be a papa, not as we die for not to say, or so far, but no jack 20. And Polano and one what told so ever Caswa STC. And the other man that said, the men are doing so she a Bema for fra, Bema to Brodo, catch and say, what don't know the 2 animal. Now, Bema Iba, Babon, go for ye mre, wo for ni Jenny and Woto Embra, now buy bread grass so empty. One also buy ya, they be at that coca, no, a mat, no, or to say. Yo de na bra bo eye yo pe e wo ba no because of beto so oba no e wo mother that say mema no eja no wonti wo no so ye na kantan ke na no wo ba no so say wo si na dream pise wo we die obema na ye juma no timi na abo branch wo na tra for 10 good years na 10 years no emu no e na say ye be ma no ka kire ne say esi adan de wo na dan wo eye kotokraba wo Cape Coast mountain won nti wo tu e de akotena ho na no na wonam so nam eye enkwala no nia wo de wo ekoma be man se no be betima ye juma na eye weekend so a wotimi akona se kakra na wonye no de akohwe ne ma na no na de se wo ko bia so a na ntokwa esi no asa ne chi aba won chekra wo si no asa ne chi no aba na akonya ba ye se ne ba peni a wo 50 years won fa mu obi no wo tra ne nchen na won hwe no kakra e wo babenya abayo kwa wama to do ye say ne ba no afa yifu wo ye bisa no abayo ntimi eya no osisi owu ye ema ni di 3 months o ne ba ni di 3 months pepe ena ni ni odi nechi ono so 30 years so efa yifu no de onya kukudro ebra ye ebeto dase wa fa yifu no ena de se ne ma bi se mu no che mu se wo papa no almost stepfather wo ne nete no wo no ena ayo musa de nti peni no so te ye se de ni nua ketwa no say na airport na do you responsible for pregnancy no ene almost stepfather no so pe mu ka no prayer wo no say ne ba na wa no so stepfather dia a so born na no ka che ne say so bi na no ka che obi a wo be kunu no enu nti na tese we bi anka sa be ni nya ne de no a che ne kura ma na aka ne nti na emayo nyenu no afa yefu aboba e de papa aboba e de ma wo stepfather na onu so mra bonten no me train nsem se ne ba ya nkola no fa yefu ebra police for wo mo kwachi no mo man ekoye the case wo eye kaswa Dostu center ono no so dia de betu dwa ne se ni chese ni di e de kweku buate ni dia de betu dwa ene se wo betu ba kantem abo mu dia se nkola no ni se na wo mo afa no so ni mu dia nyakopon anase eye abosom a wo mo so dia bo ni mu no wo mo efe ni sa because nkola no mo akasa wa cho mo do efo mo fra se ohu wo mo wa ko echichi o mo school fees ato akosi panties nya ade man kola nti ene wo mo pa se bibi se yesi na kola no ede so bobo nti se sia no mwana ene e ka nkode kola no e wo mo petu de nsem ahye wo mo stepfather yi eso anase stepfather no ene sa bre wo se bibi ayefo na to ibo nyomi di na so te se bibi enti ni se sia no nti ono so ede ni abato no so se wonu no eji ato efa ensem na ba de nyem no se da ensem si fatem wo ka se wo hwe ye pa na abrabo ma me na nkase mu no wo ne man wa bo no enu ne beti ba se ma enkola no o ma drink crampo aye tese aye and we crap and development because se ya dia enkola no wo mu entity ye pa wo mu se wo ma me no bo mu modi bia se wo be instill good morals any attitude by or man that life example can make sure say ensem ne ba produce say wo me pre crampo say wo stepfather no wo form saka say ni onu pa
Obema kwa woji womu second at that age 15 and 13 ko ni adia e go me pene say sa de no e ba so but akwa say ma we na mu no onu adasa de no ho ato te say ba ha wo hu do ye no na te say ensuo to na wo to na nuane me ni so adi hu ade bia da wo ti hu ade say o ti bi nya ni ba no e di ma obema enyo papa e mo mu ti bi tra de che ya te say weekend elu ba go dum ba ko no ko na to kwese si anu ase fi na te say abrabo ben enu abo ade ache ne mana ne manu ko mutu sa papa efafa se si ade akobie ditelu na da na nisu a o si ade on de adesede atu ga na fo ni se wo mu anu na wotimi ne ma ene ne nana no nya but we kra ko no musu kese se kula itimi wo mu ma mi kunu ema a de se wo mo ti ase no wo ti on je ti kola no se ba ene o mefrem se na ana se ni kunu ba na se de ensem we enya de nke ye esefata se yete ewe society but se si ano sa na koba ya so ne de she onya ya so ne de she abai onu no me adwuma emai but ni mu no ya ga sa so ye bra ba ye ko no enu na ye sa ye cha ede ma wo so mdi echi no bi ni tebe ya wo fo no se wo mu etu na mo bia wo mu hwe kan hu ni se wo mu ma no so hwe wo bi enu ti bi wo mu ye bia no wo mu kai dwen wo sa bia ebe mo ma na mo ntu no aye pepepe ama na ye kama mo ma no susua wo menyi abe be pa nya sa dia se no be ya se ma ko enye wo ma se se ade ebe te busu se sa te wo ti nya kokoro ka se kola ni nya obi ane ni papa na to so nine and papa no ofa na ni kunu one ne ti a no so akodi boni we no na se nko ya dia wotimi ebo na boso na se ohusu akun kola ni se obi ane ni papa no kokko akoso no nko gina ye se wo bo brapa aye jumade dia he ne ba enke ko bi ese but the mema wasisa e wo kola ni nso no eno na ama kwa no so hu se eye normal so obema ebefa eye wo ba wa krapo no gbere mu krapo no ma ko to so da se wo ma me no obema foforo fa no because the ne dan papa bia no meti no the way a ma me na describe wo ma bra no ne dan papa bia ene wo meti mu so le je mu so for ensem no dia ko wie eno no na police form work aswa dosu unit wo mo ensem no hwemu do so ma papa no be odo wo mo say de be pie fun dia so mbeto abonte amobi bia ate won ase le je so for me be si ase wa twenche efa ensem no bo mo dia never so me ewo Too Much GH comment section na be to share video way on all social media platforms. Follow Too Much GH on Instagram, Twitter so at Too Much GH _ Facebook Too Much GH. Na ma oguswa ndi nyame ya dima. Ye be dey share di makro.